ایشا کوچبربونه سینور جیرا نای دانین اف روشا ولاتین کوبانیه که مالو ملک خواه لدو خواهیشتن و بون پنابر لترکیا بلاف بون لکولان و پناگهان و زحمتیا جیانه او نچارن که بپجیرینن دوی زوستانا که با و باهوز برف و باران بخور آنی ام پردیشن ما مال ترکان ما قاپی کلید کرد ما پشت خدا بینیاتان حوشان ام ور رسوا بونه سرما هات دالغا من مال ما بلا بو حالی من نما دالغا من کوبانی امزان چد به امزان چد استیمه سر خواره ام دخوازن رابن هوشگی بری خواه ولی تاکن بری خواه کوبانی داکن ده هندره کامپا کو به ناوه کوبانیه ولاتی گازنین خدمت دکن جبر کو تخم خوری بوان نمایه و هر تشتی کو ته پیشکش کرن نه لگوری ته خواستن آره ششتن تنه تمام اوفتنه به ششتنش تنه الان 7 ریال 8 ریال رو که خودشون تمام 2 ریال رو که اوفتنه اوف نه 4 ریال رو که ته 5 ریال رو که ته اوجی خزانک که ملت چپ که پناگه تانوها بید بستانن جبلی ناوندین چاندو هنره جالیه تندرستی و نه درمان و نجی بجوشک لوا کامپان نبونه میوان دکتر تنه درمان تنه هم کارتی خانم سید علیان درمین نود نمه قطعی درمان ماچش علی گور کریب 1000 کاغتی و درمان می سوری تنه نه ای ترکیج نود نمه و در ملت کی جیران تجست پی بونه آزار ریوانگی تجه درمان تنه شامپو تنه تجست پی بونه ریوبریا کامپی گوتنا ولاتیان تنه ناکه و درفته دسته واندا اون لید دمینه پنابر خودی مافه و دبه حوجه داری آوی وره بجی کرن binlerce insanımız kirli bir savaştan hejmara penabera piran û tiştî ku tê pêşkêşkirin pir kêm in. Rêxistinên mirovahiyê ta niha alîkarî nekirine û derfetê di destê me de ev in ku welatiyên Kurd li Bakur alîkarî me dikine. شش پناگهên dînê hene rewşa welatiyan di hindirê wan da ji vê kampê ne baştir e. Tê zanîn ku ji hêjmara 200,000 penaber tenê 22,000 welatî cihê xwe di penageha da girtine û yê din jî li bajar û gundê Tirkiya belav bûne. Bûyerên bi ser Kobanê da qewmî zarok ji xwendinê bêparhîştin. Ev li alîkî di ciwariya vê zivistanê û serma ku bi xwe re anî jiyana wan roj bi roj zehmet dike. Welat Bekir, Orient News ji bajarê Pirsûsê.